ifa elinkhenakabe emzimbeni womunye umuntu ake sishayeni ingoma sizubuciko bengoma kuphela ke sikhohlwa abantu hayi mina bafethu engakusho nje igcokama sakufikile la kufanele sifike khona nisafuna kunjalo wethu yini elisayifuna kunjalo wethu azume izandla okudlula lokho bafethu nimtshele ukuthi okudlula lokho siyobulalisa abantu kunjalo empela usafikile la kufanele afike khona bafethu ukhangelani uDSD nani niyayibona inyoni emaqola singakanani usafuna ini yini eniyayifuna manje sakuzofa abantu phela ukhuzani ufunani wesesha bafethu uphotho ufunani baba amsekile yini ayifuna kunjalo bafethu asingaphaki impi engenasidingo sebefikile labantu laba afuna ukufika khona yini enye abasayidingayo sekuyofa abantu-ke emva kwalokho labantu bazinduna bahola abantu bangamakhosi bahola abantu ngoba ubenza beyihlukanisa nje ethi omunye ngiyinkosi omunye ethi ngiyisilo ukuthi abazi nabo bazothini uvese sekufikile la sebefike kuyisilingi isizobhodloka-ke bafowethu bafethu ake sisabothana umculo madoda singabulalani ngisho njalo nje mina shwele abathinteke kabi bafowethu cha ngoba buhlungu asiphinde ngoba basho njalo abantu napa besho bona basho bona uyani madoda